Evo, cel sistem, škatlica, ledice na eni strani, ledice na drugi strani, potem tipka za spreminjati program, stikalo za vklop, pa itak žice, ne, rdeča plus, črna minus, no pa gremo kar prižgat. Eto, in že takoj dela v enem programu. Potem za spremembo programa pritisnemo tipko. To je recimo drugi program. Tako naprej. Recimo še en program. Še en. Tako naprej. Evo. No, to so v glavnem večina programov. Ko sistem izklopimo, se program ohrani, naprimer zdaj v tem, ko grejo levo desno, ugasnemo. Ko spet prižgemo, je spet isti program. To je pa v bistvu vse, kar je glede tega.